салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими шанбе 5 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома хуруҷи нирӯҳо ва бозгашти сокинон, ду натиҷаи асосии музокироти тоҷикистону қирғизистон дар марзи лахш бо вилояти Уш, марги ду муҳоҷири тоҷик дар Иркутск, нархи тамоку дар тоҷикистон то 2 маротиба боло меравад, акнун навбати нос, гармоӣ то 46 дараҷа дар тоҷикистон то 9 июн боқӣ хоҳад монд. қиссаи Суроб, ҷавони тоҷике ки ба таври мӯъҷизавӣ аз нав ба пӯ хист. як зан дар душанбе шавҳарашро латуқуб кардааст. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 5 июн дар марзи ноҳияи лахши водии рашти тоҷикистон бо ноҳияи ҷонъолои вилояти Уши қирғизистон музокироти дурӯзаи раисони кумитаҳои амнияти миллии ду кишвар Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев анҷом ёфт. рӯзи 4 июн рӯзи аввали музокироти онҳо бино ба иттилои шабакаи телевизионии давлати Қирғизистон бенатиҷа анҷом ёфта буд. ҷониби Тоҷикистон то кунун дар бораи натиҷаи музокироти ахир шарҳи расмие надодааст, вале Қамчибек Тошиев дар ҷонъолой бо хабарнигорон дар ин бора суҳбат кардааст. хабарнигори радиои Азатик бахши қирғизии радиои Озодӣ аз ҷонъолой гузориш дод ки Тошиев гуфтааст ду ҷониб як протоколи иборат аз 8 бандро имзо карданд. ӯ гуфт тафсилоти тафовуқоти ба дастомада баъдан нашр хоҳад шуд, вале то ин лаҳза маълум шудааст ки ду ҷониб дар мавриди аз хати марз ақиб кашидани нирӯҳояш ва ба маҳалли зисти доимиашон баргардонидани сокинони маҳаллӣ тафовуқ карданд. Қирғизистон аз шоми 4 июн ба кӯчонидани сокинони 5 деҳа аз мавзеи баҳсии Унжубулоқ шурӯъ карда буд. ёдовар мешавем, рӯзи 4 июн хадамоти марзбонии Қирғизистон хабар дод ки нирӯҳои Тоҷикистон соати 3 шаби 4 июн дар як минтақаи аломатгузорношудаи марз дар мавзеи Унжубулоқ тахминан 1000 метр дарунтари қаламрави Қирғизистон рафта дар он ҷо як контейнер гузоштанд. дар изҳорот гуфта мешуд ки дар ин мавзеъ таҷаммӯи ҳарбиёни тоҷики савораи мошинҳо ва зерипӯшҳои сабук дида мешуд ва танҳо соати 6 субҳи 4 июн ҷониби Тоҷикистон аз назди контейнер ягон 600 метр қафо рафтанд. маркази матбуоти қушунои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар баёнияи ҷавобии иддаъои мақомоти Қирғизистон дар бораи гӯё 1 километр ба даруни қаламрави Қирғизистон ҳаракат кардани марзбонони тоҷик дар марзи ноҳияи лахш бо вилояти Ушро рад кард. марзбонони тоҷик гуфтанд ки ағбаи шаттӣ низ яке аз қисмҳои боқимондаи тақсимношуда дар ин минтақа ба шумор меравад ва азбас ки дар қитъаи ағбаи Қарамиқ постгоҳи сарҳадии ҷумҳурии Қирғизистон бо инфрасохтори лозима таъсис дода шудааст, ҷойгиршавии ахири воҳиди марзбонии Тоҷикистон дар хати мувофиқашудаи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон принсипи паритетро дар ҳифзи сарҳади давлатии ду давлати ҳамсоя таъмин менамояд. марзи ноҳияи ҷонъолой бо ноҳияи лахш ки аксари аҳолияшро қирғизо ташкил медиҳанд, як қисмати нисбатан орумтари марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба шумор мерафт. бо гузашти қариб 30 сол аз суқути Иттиҳоди Шӯравӣ аз 970 километр тӯли марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон то имрӯз ҳамагӣ 504 километраш пора таъин ва аломатгузорӣ шудааст. дар ин минтақаҳои баҳсӣ ҳар сари чанд вақт бар сари тақсими об, замин, убури ғайриқонунии марз ва ихтилофоти қавмӣ муноқишаҳо рух медиҳанд. хунинтарин муноқиша дар марзи ин ду кишвар дар поёни моҳи апрели соли 2021 рух дод ки дар он аз ҷониби Қирғизистон 36 нафар кушта шуда 154 нафар ҷароҳат бардоштанд. Тоҷикистон аз кушта шудани 19 шаҳрвандаш ва ҷароҳат бардоштани 87 нафар хабар дод. ҳар ду ҷониб якдигарро дар сар задани муноқишаи ахир айбдор мекунанд. ҳукумати Тоҷикистон қарор кардааст ки андози аксизи маҳсулоти тамокуро то 2 маротиба боло барад. бар асоси ин қарор хабар медиҳад Азия Плюс, андозаи аксизи сигара, сигараи думбурида ва сигаретаи аз тамоку ва ивазкунандаҳои он истеҳсолшуда бояд 2 маротиба боло бурда шуда аз 85 евро ба 17 евро барои 1000 дона расонида шавад. ҳамин тавр аксизи сигаретаҳои филтрдору бефилтр аз 9
یا 8 евро تا 19 евро برای 1000 دانه بالا برده شده. اندازه اکسیز دیگر محصولات صنعتی تمباکو و عوض کننده های آن نیز 2 مرتبه بالا برده شده از 35 به 70% رسانیده می شود. قرار حکومت باید یک ماه بعد نشر رسمیش به اجرا درآورده شود. آزیا پلوس نوشت از بس که قرار 27 می رسما نشر شد، انتظار می رود که اکسیزها از پایان ماه ایون بالا برده شوند. اکسیز یک نوع انداز ثابت است که از برخی نوع‌های محصولات به ویژه تمباکو و مشروبات ستانیده می شود. در تاجیکستان از فروش آلومینی محصولات اساسی صادراتی این کشور نیز 3% اندازه ثابت اکسیز ستانیده می شود. حالا نرخ تمباکو در تاجیکستان خیلی ارزان بوده. $1 برای یک قوطی عبارت از 20 سیگارت قرار دارد. بعد یک ماه نرخ یک قوطی سیگارت در تاجیکستان می تواند به 20 سومونی بالا برود. برای مقایسه باید گفت که در کشورهای غرب نرخ یک قوطی سیگارت به دلیل اکسیز بلند دولتی دست کم از $4 شروع می شود. در استرالیا برای مثال نرخ یک قوطی تا $25 و در زلندیای نو به $21 می رسد. طبیبان تمباکو را همچون انگیزنده بیماری های مرگاور چون سرطان یک عمل ضررآور می نامند و بسیاری از دولت های جهان بالا بردن نرخ تمباکو را یک راه مؤثر مبارزه با تمباکو کشی می شمارند. به نظر بسیاری ها بالا رفتن نرخ سیگارت یک بخش اعظم سیگارکشان تاجیک مجبور خواهد کرد که به استفاده نوع ملی تمباکوی نوس گذرند. استحصال و فروش نوس را تا حال اندازه اکسیز نبستند و ظاهرا نرخ آن به بالا بردن اندازه اکسیز وابسته نیست، ولی نوس فروشان عادتا نرخ محصولات خود را با نظر داشت نرخ سیگار در بازار تنظیم می کنند. به این دلیل بسیاری ها انتظار دارند که در پی بالا رفتن نرخ سیگار نرخ نوس هم بالا خواهد جهید. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مهاجران تاجیک از شهر ایرکوتسک روسیه به پایگاه خبری بامداد ویدیوی از مرگ گرفتن و به وطن فرستادن تابوت 2 شهروند تاجیکستان را ارسال کردند. خالف محمد امین سال تولدش 1960 و صاحب نظرов زاکر میرزایویچ سال تولدش 1969 هر دو از بیماری جگر وفات کردند. در ویدیو شیرینوف علیشیر غیاسوویچ رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک به مردم مراجعت می کند که برای به وطن فرستادن تابوت‌های این 2 برادر تاجیک کمک خود را دریغ ندارند. در یک پاره دیگر ویدیو علیشیر شیرینوف با افتخار حسابات می‌دهد که بچه‌های تاجیک در بین همگی 2 ساعت تمام مبلغ لازم برای ارسال این 2 تابوت به تاجیکستان را جمع آوردند. او با اظهار منتداری به مهاجران تاجیک گفت تا وقتی که ما چنین سرجم و متحد هستیم خدا خواهد در همه کار پیشرفت خواهیم بود. اساس هر پیشروی در سرجمی است. در ویدیو همچنین لحظه ثبت شده است که نمایندگان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک هر 2 تابوت را از مرگ میگیرند و پیش از فرستادن در حقشان دعا میکنند. هر سال در روسیه بنا به حسابها بیش از 1000 مهاجر تاجیک با علتهای گوناگون میمیرند. یعنی به حساب میانه مهاجرت هر روز تنها در روسیه جان تا 3 مهاجر تاجیک را میگیرد. مهتابی میرالیوا آموزگار سابقه دار که سالهای طولانی در کالج جمهوریوی رسامی به نام اولیموف به شاگردان از فنهای تاریخ و جامعه شناسی درس داده است، روز 4 ایون از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش مراسم جنازه مرحوم روز 5 ایون برگزار می شود. رشته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او سالهای زیاد در کالج رسامی به شاگردان از فنهای تاریخ و جامعه شناسی درس میداد و چند مدت معاون مدیر این مؤسسه نیز بود. مهتابی میرالیوا سال 2020 با مدال خدمت شایسته و سال 2008 با عنوان کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. مهتابی میرالیوا در مطبوعات نیز به طور فعالانه درباره مسائل مهم مقاله ها می نوشت و ابراز نظر می کرد. مرحوم خواهر امیرشاه میرالیف یاردمچی سابق پرزیدنت در مسائل کادری، رئیس سابق ولایت ختلان و معاون سابق رئیس مجلس نمایندگان است. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هشدار داد که
аз 5 то 9 июни соли равон бо сабаби воридшавии анбӯи ҳавои гарму хушк аз самти минтақаҳои ғарб дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво дар назар дошта шудааст. дар ин рӯзҳо дар водиҳо ҳарорат аз 37 то 42 дараҷа ва дар ноҳияҳои ҷанубӣ аз 43 то 46 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз 31 то 36 дараҷа гармӣ пешбинӣ шудааст. дар агентии обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зист ба хабаргузории ховар гуфтаанд, рӯзҳои 5-8 июн дар ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат шамол бо шиддати то 15-20 метр дар як сония вазида ба амал омадани тӯфони чангу ғубор пешгӯӣ мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон гуфт, гармии зиёд метавонад сабабгори обшавии барфҳо дар кӯҳҳо шуда, боиси болоравии сатҳи об дар рудхонаҳо ва омадани сел дар маҳаллаҳои ҷудогунаи кӯҳистон ва доманакӯҳҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти хатлон, вилояти суғд ва навоҳии ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шавад. аз ин рӯ кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз меҳмонон ва сокинони ҷумҳурӣ хостааст аз нурҳои офтобӣ дурӣ ҷуста кӯшиш кунанд, ки ҳамеша дар соя бошанд ва рӯзона аз соати 11 то 16 бе зарурат ба кӯча набароянд. ҳамзамон бо мақсади пешгирӣ аз хатари сел аз аҳолӣ хоҳиш карда мешавад, ки пайваста селроҳаҳо, каналу ҷӯйборҳои назди манзилии истиқоматии худро аз ҳар гуна партовҳо тоза кунанд. равонпизишки шинохтаи тоҷик Маҳмуд Кабирӣ видеои ҷавонеро бо номи Суроб нашр кард, ки баъди 3 соли маҳрумият аз пои равон бо кӯмаки шеваи табобати доктор Кабирӣ тавонистааст дубора ба по бихезад ва роҳ бигардад. Суроб дар ин навор мегӯяд, 3 сол пеш бемори ба қавли мардум ба ҷогаҳу ҷома буд, вале ҳоло метавонад бо роҳатӣ хамурӯ шавад, ҳам ба самти пеш, ҳам ба самти қафо ҳаракат кунад ва ҳатто дар вақти адои намозҳояш мустақилона ба рукӯъ саҷда биравад. ина устод, беташвиш мешинем ва худам аз ҷоям мехезам. пеш бо ёрдами дигарон мехестам аз ҷо, нақлӣ мекунад Суҳроб. Суҳроб барои эҳтиёт бо асо мегардад, вале доктор Кабирӣ ба ӯ гуфт, ки ин асо бештар барои эҳтиёт аст. худи Муҳиддин Кабирӣ низ чунин ба пои худ хестану рост шудани Суҳробро мӯъҷиза меномад. доктор Кабирӣ қаблан низ дар бораи ба по хестани чанд бемори дигараш хабар дода буд. Маҳмуд Кабирӣ 22 июни соли 1970 дар ноҳияи Дарвоз ба дунё омада, донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм кардааст. доктор Кабирӣ дар бахшҳои равоншиносӣ, равондармонӣ, гиёҳдармонӣ, сӯзандармонӣ ва тибби шарқ аз ҷумла тибби чинӣ, тибби ҳиндӣ, тибби набавӣ ё тибби муҳаммадӣ ва ҳам дар тибби юнонӣ мутахассиси варзида шинохта шуда, экстрасенс низ дониста мешавад. кормандони милитсия зани 28-солаи зодаи ноҳияи Восе муваққатан сокини шаҳри Душанберо бо гумони қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир карданд. вазорати корҳои дохила гуфт, ин зан нимаи дуюми рӯзи 2 июн тахминан соати 18:00 дар хонаи ба иҷора гирифтааш воқеъ дар кӯчаи Амакии пойтахт дар ҷараёни муноқиша бо шавҳари 21-солааш шишаи оинаи хонаро шикаста 2 маротиба ба бадани шавҳараш задааст. дар натиҷа ҷабридида ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гаштааст. 2 бародари 22 ва 25 сола аз Кӯлоб, ки якеашон пеш барои дуздӣ бо моддаи 244 қисми 2 ва барои роҳзанӣ бо моддаи 249 қисми 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва 2 ҷавони 22 ва 25 сола аз Левакан ва ноҳияи Ховалинг ба он айбдор мешаванд, ки шаби 10 ба 11 майи соли 2021 тахминан соати 00:50 аз автомашинаи боркаши тамғаи Мерседес, ки дар лаби шоҳроҳи ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъаи ноҳияи мазкур беназорат меистод, 2 адад аккумуляторро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда ба соҳиби мошин, марди 55-солаи сокини шаҳри Бухтар 3400 сомониро ташкил медиҳад. сокини 24-солаи ноҳияи Синои пойтахт ба он гумонбар мешавад, ки моҳи феврали соли 2020 бо роҳи фиреб ба боварии як ҷавони 24-солаи сокини ҳамин ноҳия даромадааст ва аз ӯ 180 000 сомонӣ гирифта то ҳол маблағашро барнагардонидааст. инчунин марди 37-солаи сокини ҷамоати обшорони ноҳияи Шаҳритӯз барои он боздошт шуд, ки
ماه اپریل سال 2016 بارای فریب به باوری زن 35 ساله ساکن جماعت خولمتوف در آمده از او برای جدا نمودن قطعه زمین نزد حولگی از حدود زمین‌های خواجگی دهقانی عبدالجبار غفورов 34400 سامانی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمانبر شونده بر اساس ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 5 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.